po lava ale am tenga ta proclama la festa tu talo mo fa mai I Samoa pe anta no atu e lava ina matu mai fafu ia aile ngalo lava Samoa sisi nunga fa malama matiro tiratu para longo foi tala fa ingata ai loto tele baba ai le atu talo ile atu lan fa malonga ala faita tu talo fa peatu ia te o Samoa mai se o matua te mamtina le prato tunu tupu mai o Samoa mai se e tapo inga maurunga le awhenga wenga le atua pa ia la tatu talo lo matu te mai o le langi lei se mete le o sila fiolo e sila mai yo e lo matu te mai faftai o matu lo oe o le atua lo e sila fia fo I meo tupu lo matu talo fa no ai o matu loto no se fa mai le misela o lo o tupu Samoa le atua la matu te talo ia e alofa le atua e pala watu le suafa Yesu na e feta lai o lo suafa e malo loa I ma e lava ina matu le iai Samoa ai matu te li tonu I le mana o oianga ngapa ia e le lava le te leo lani e tau fiai oe o ao e mawhai o na o atu Samoa pa malo lo ia Samoa mai le mai o le misela ma so se mai pala watu ia mamale ea matafi e sea mai so se to inga mai a meisa le misela o pa ulo matu tunu Samoa e le a foi le mafu anga mane awala te talo ia te oe nei le vaso ia fa malo lo Samoa ia e tapeina ia mai so sto inga mai ai sisi dei vala watu le li ia e fa malu watu fina ngalo manu a ma faina le li o matu tonu pe yola isaia o yolunga le ngango le li yova wa fa wina o yova e ta la ile tala le ye o tinga inga fusi ye loto mo e ta la ile sa lo tonga ile ta feanga Yesu o e lava e ona le fa malo longa vala o tuai ate oe fa malo lolo matu tunu mai testa masamba le tu manua se yo atu I fa fao sa wali ile li ia vala watu ia te oe ia fa manuia Samoa to tonu mafafo e vala watu ia te oe la matu te talo lea e ala ilu suafa fa tai Yesu lau fa malo longa amene ia loto tele Samoa Papeon tato talo voltasi moltasi tatono ile atuolo sila mai o ia ona fa malolonga le ngata ile ia fa pe fa na tatu a o e sila fa fo me fo ia fa sala watu siel tato proclama mo se so wopo ainga pe tu fa il tato proclama ina ia tato tu fa tasi fo il manuia le upo le atua ia pe fo un tato fa malolonga ia fa tai talo fa tai ta kwai faftai foi manatu mai o le vi inga leo le atua tatu alo atuloa mo le tatu ang tuspaia mo o tauia lata mai Westminster, California mo hui sawa noasis mai le matu au lotu Samoa Assembly of God 7328 Westminster Boulevard ile nuo Westminster sawa mai sa wo o le lotu le sa o le taiao le iwa tos fulu le aunga sa Fitu tolu lua valu Westminster Boulevard I le vao le Nats ia ma le Beach Boulevard olo ia ilunga Westminster Boulevard me o veke oile sunga ia fatu e sabusa ma fatua ia ai alo mai le tato proklama nei aso o le upu whapalangi last ia fa Samoa le Lusi le nuinga na te loa last is the word that everybody knows it's the worst word in the language or vocabulary. Ele se upo e fia whaalongo I ele ngata pe fia o fo ia te oe le upu leo le lei loa se mea. Ai whapea toi lai nei tai ao tato antu spa ia. Ia ele lei le ia mea uma le te se fia lusi se mea. If you lose your business, it's not good. You lose your job, it's not good. Losing a house is not good. Especially when the doctor's saying, you know, you lose your health, well, you know, they say, man, fight for money. If you lose money,
That's even worse, you know. The only good lose is when you lose your weight. Ka lose your ponga ai o le upu lea o le leiloa le se upu le nei o le upu e whaingata i so o tangata lava. E whaingata i so o tangata lava. Ai o lea o whaitawina mai le fionga le atua peno whaia tol tatua aonga o le aonga tu spaia. E le tu e seal tu spaia tātou tau mawhai e muli mea o whai mea le atua. You know, we pray for one another so that we may not compromise. O tātou wola I teimi ua palu whatasi le tu spaia ua vea fo I le poto tangata I nei aso ma le tamau a inga ua tū le ia ai le tele au na le atua. Ai me se hoi tātou uma wa matana pe o tātou le manatu ma mawha tu spaia a o tātou whaia mea tātou te loto iai ma nei al tātou o tu spaia I le mareko e valu whai upe tosu whai li foi le unga lau whai tawina e whai lau tu spaia pe no whai atu e le lei laval tātou o whatasi il tu spaia le atua o le a onga mo oe mao ina I whatu te le foi lo tātou fia au nei le atua. Mareko e valu o tosu whae o atu I le unga. Ana wala ua tu lea o ia I le moto tangata atoa mo so o whetala atu ia te la tau. Ai se fia mulu mai ia tau au le usustai o ia te ia. Ai ia ave e ia lona sa taulo I le muri mai ia tau. Awa ai se fia whaasaunga le muina lona ola e mau wai ia te ia. Au le wha mau lona ola o na wau maritala le lei e whaasauina o ia. Awa se ale au ngā tangata pe a whai na te mau le rongi uma ai mau wai lona ola. Se a fo I se me e batu le tangata e tongi o lai lona ola. Awa ai se mai a tau ma upu le nei tu planga muri lulua malenga sala. E ma fo I le atari o le tangata ia te ia pe a sau o ia whatasi mana a ngelu pa ia I le mamalu lo ta ma. Jesus is coming again. So lo tau tala Yesu I le ola mo le ari ma le ola whapo ia ina whama Yesu ai se fia muri mai ata. Following Jesus. E le mua oe ai muri umatatou ia Yesu. Me mua ma Yesu au le sustai oe ata o lava. Meaning deny yourself. Te o mafofonga la fo I o manatu pe fe mai saia la fo I le wa mi o le anga lo na la ma tangata sala la fo I o manatu. Te le tangata sa mo au mai le I ai fai fo I manatu. Ai fi moni la vai Yesu la fo I tatu manatu. Ai mana ia manatu le atu fe mai saia na di maono lima fo I o puiva o manatu. Mo wala ele tu samala tangata sta na te lo tu spaia vai tau le isaia lima fo puono fo puiva e mana ia manatu le atu e tau no manuia o tatu manatu fai mai poto solmona o manatu tangata au le unga ia ele so nei la tai au fai mai Yesu if you muri a Yesu if you truly want to follow Jesus Christ. And if you want to go to heaven, pa fai te fianu dola pa me mua au te usustai o ia te oe. Langa o le tele o tātou manatu. Fai fo ina manatu o nei fo I manatu. O le mesido na tā ua la fo I o tātou manatu tātou muri a Yesu muri I manatu Yesu o manatu e manuia. Fai mai Solomona iai le ala ua tonu I le manatu o tangata a o lona taunonga. E mana ia la matanga a lona taununga. E lai siso tātou e lola taununga wha mauna o le atua a wa le atua a sila mua le unga I ana wha solo mai. E le na te I lo le unga mua. O uso em tu wha fine ta mama tinalo o tunu pele o Samoa a e fialu I lola e wha mabau a e fia muri a Yesu. Ia mua a wa te uso. Deny yourself. Wa tele lava tātou o oti o na langa o tangata ina ua a sala o tangata e manatu whapito ai atu. Leo langa leo tātou. This is our life. When we sin, that's our life. E manatu I fuar tangata ia na o aulava. Pe tātou te ofo I lotu na o aulava. O tātou o la fo I tupulanga nei on mena le tu.
Wa manatu I wha tangata e mai la Iesu ai fi muri a taia la wha I o manatu ai muri mai Iesu amor sa tau lona winga o mea lava na e loa po mea luna tuai submit to the authority of the word of God. Ia I oe ne mea whamatu spaia. Walanga tātou e fia muri a Iesu ia ai whai fo I o tātou manatu le ngata I le mana ususta I tangata ia te alama Abelon sa tauro I le muri mai ai a tau. Si, pato ai mwhaina e muri pa mua awale sta ia te alama lua amoro sa tauro ono sa I mea na te manatu ia I submit to the word of God pa whai alu lawa le ola whaambau. Mai sa fo I le awa sala o ngau tangata pa whaina te maularongi uma ai mau mawailona. Pe talaitu sa o Iesu. Pe tātou te maularongi uma mea uma mai lo mea uma a whai ele lo tātou world. This is about losing your soul. Very important. I want you to know that God values so highly. E manatu tāua tere le atua I ante. Oe, me la le einis taimi tere manatu tāua I ante. Oe, a o le atua ia e tāua. Oe, whapena foi proklama nei. Wafuanga foi nā foi proklama nei. E tāua oe ia te au tāua ia tau. Ai siri ai e tāua oe I le atua. Ina ia e fsoswani I lau whainga malanga o lo e tāpena pena mo le ola e whaapau. Whamera upa tolu ono. A wā seale a ngā tangata pe a whaina te maua le lalolangi uma ai mo. Lalolangi uma. E le awhai le kuata a lalolangi uma. Pe ke maua mea uma le o langa ngei. Ai mo maulo ola le se unga. E le aise me o lalolangi I mwhai o na whaatau. Wai whamera upa tolu sumura fitu. Sa fo se mea vatu le tangata e tongi o lailo nao. What profit what can you give in exchange of your soul? Ya wa ya le se mea. O te lo fo I lo langi e le se mea a wa ana maua e le atua se mea tongi o lai tatou. E le mariu Iesu. Ana wa pea e laval tatou ma o ainga. E vatu le atua pe yes tatou mea wa le e vatu le atua. E le mariu Iesu. Ai tau te lon me wa mariu Iesu. Langa pa matus pa ia na sa iri le atua le langi. La lo langi ma la loifa la lo langi se mea e tongi o lai tangata. Wale maua se mea aisa wanga sala mea uma. Matus pa ia le Roma toru fa upa se furu. Mata fa upa lusu ma toru. Mai ule aise a mia tonu wale ai lava se tasi. Fa upa lusu toru wa wanga sala. Tangata uma maua le o vi inga le atua. For we all sin and come short of the glory of God. O le wha moe o le atua. Tato mafuta fatasi ma ia peo savali wali. A tamu ma eva ma le atua la matanga. But because of sin. Ona o le angasala o mafuai. Ona tipi e seina le mafutanga lea. Wa ave ai tangata o le tangata ua le iloa. Le iloa tangata. Le ala fe mai ai le tusi na luka. For ma ia Lucas River was full. Wa sau le tarino tangata sa ili ma faola le na le iloa. Ele sa idia se mea ua. Ele faola ina. Foi se mea ola. Ia, le sa ili mea na le iloa. Oe mau. Sa faola mea na uoti. Ina uang sala tangata uoti tangata uma. Io o mai al termine a fai e te o taria Iesu ala te oti. E te ora le tino a uoti lo nga. Me na o mi ai. Pio na o ina fortu spaia. E ao ina toe whanau oero na winga. Ia toe ola oe. Ia mai Iesu. A e taria Iesu. Wa e taria le ola. So fa mera va upulea. Sa se mea vatu tangata tongi o laino na ola. O la uatani e leisa o mea wa mea uma u te whaia. Wa anga sala mea uma. Anga sala le ea, anga sala le ele. Ina ua anga sala tangata. Anga sala le samu o pei. Anga sala wa nimo o pe manu. Anga sala le ele wa afu la au o pepe fo ila au. So eo fo ila wani nimo la tau. O le anga le ea aisa. Ona ua anga sala tangata. O le melana na fio mai Iesu. Ina ia toi wha foi ringa o le atua tangata. So that we may regain the image of God that when we were created of. E le ise si mwhain toi wha foi ia mai. Mea foi nā tā ua I tele. Le ngā luenga o le whaalatanga. Ina ia whaola ina oe. Ma sani o le whaalonga lupo le whaola ina. So o le whaola ina o le tangata. O le tangata nā ngasala. Mai le amatanga o le angsala tu wha solo ina o le curse mai le amatanga.
ai ua whaia le atua lo na una mai o Yesu Kiriso ina ia whaoraina. So tātou mta upu lani aso, o le mata upu o le lei loa dangata. E leo sa mea le lei pia no whai atu, o se upu e siri o na e le fia whalongo ia. E te rei mana o fo ia. You don't want to hear that you lose your health. When the doctor say, I cannot do anything, that's losing your health. O lei se mai la au e ke le fia whalongo ia. Ai fe mai fo i lusi la ngā ruenga, ia e le sisi e fia lusa ngā ruenga. Pe ke ala kulpek, o lusi au kupe u ngau sisi, e le. Ia, le ngata i lea, pe la kufo i wa lusi lau fale, lusi lau pisinisi po u ngau fo. And nobody wants to lose something. You know, e tupua ia soum. E o fo i nai lua nganga, pe no fo i ati ati oe. O so sta ngata, e le whaolaina o lai le loa. Ai whaftai le atua, e le inofo i le atua i nana fola i le atua i le amatanga pe no vai atu. Jesus was very unique. Na fola i le atua whaafe tau sanga i whanau Yesu. Ai na whanau a. So tato mta upula nei tai au. O le mta upu me tau o le lei loa. Lost or lose or whatever it is. You know. Pe la paua lusi lei o lusi pong. You know. Lusi pong. Pawanga lusi le ava pe la foi tawina la mai Luka se fulma lima. Luke chapter 15, I call it the last chapter. Ona nei e tolu mela le lo ma moe, le lo tupe, le lo le atari. E uian wa pe le atari ina alua ia ai wa le lo ka mapo fe ia. So the chapter 15 of Luke moso am no foi tau ia e taua tele la foi tawina ai o le mesi no tau e pf loro pe ale lo se na if somebody else like that, for instance ava peo lo watali I wale lo na all community so e mo ia wo uma ai le se la ngona le tinga pe yo ure ona le tali, especially if you own something. It's the feeling of belonging. So I want to bring you these three circumstances of these people. Every one of the three of them lost something. O le leo mamoe, o le mamoe al leo mamoe wale iloa. O le tupe wale iloa, o le tupe ale fafine lea wale iloa. O le atali I lea whamamo o wale iloa, o le atali o le tamaloa, e ono le atali. What I'm bringing you today is the feeling of belonging. Belonging to one another. Pela no fai atu. Le iloa le mamoe leo mamoe lea. E le langona le isi tangata le ti ngā langa leo sana mamoe. Whapena fo ila tupe lea. So o le mea na ua tusa umai to tolu lea. O mea na le iloa, o mea ala tau la baia. E leo se mea le kale si, o mea lava la tau ia peon tatou fai atu iai. So, le la fai tau ina atu e tatou te mafo fau iai peon fai atu ai. I le nei tai au. Ai le fai tau ina la. Ia o mea ia na le iloa, they did something. E le ngofu. O le na le iloa ma moe ngā rusu el ma moe ngā le iloa pa mantala supa ia. Wa tuu le iwa a rusu le ma moe le iloa. Ia pe lana e sida fia ai le fai tau na. Pa ia fatusa ia Yesu ma tātou nei. O ai atanga tau whaolaina o iloa tala lei a o le aesu e mai le atua le ma moe ngā. A fai o oe le ma moe na o le iloa le ue whalongo ni ia o fina ngalo na o le atu. E ia le aso e mawai oe alanga o le sa I di mai le atu. O isi tapo inga ia tapo inga pi e kele inga nga whai au mea ke mawai le atu. People have to do something so that they can have everlasting life or whatever. Christianity, you don't have to do anything. God is doing the work. O le atua na te whaia ngā luenga e sa iri mai atu. E tere sa iri le atua le minga rota. I don't know for ile la masalam you have to pray certain time. Whaiaku le mea, whai mai le mea, E whapenga fo ila isi au lotu. Ua pi ua tele ina whapolonga tangata whaiatu le mea, whai mai le mea, whai mea. Ai, ua umana sa mea le atua le taulanga mo I tātou. E te le tau whaia se mea, pa wala o mea tatala lo. So la whai tauina la ai ta ofi mai. Ia nei mea ta ua nā pia no whaiatu ai. Ia te oel tai. Hao nei Lukas fulima, whai upu mua tan salo a e o atu se fulu e maua le.
ua whalatalata atu ia teia la au te lona uma mai ang sala e whaangolongo ia teia. Ona mui ai leo au wharasaio ma le au tsiupu whape atu. Ua taria e le nei tangata o e ang sala wa ai whatasi fo i mai lātou. Ona whetalai atu ai lea o ia le nei whata oto ia te lātou whape atu. Wai eso o tau e ana mā moe se lau, a whaia le iloa le tasi, e le tu ua e ia le iwa ngā furu ma le iwa i le vao, a e alu e sa iri lena le iloa sa ia maua. A maua, ua whaafuata ma le ori ori, a o atu foi i lona a inga ua whaapoto ai, ana uo mai tu a oi maia, ua whaiatu ia te ila tau i tātou ori ia, a wā ua o maua la mā moe na le iloa. O te whai atu ia te o tau whapea fōi ona te leo ori i le langi o le tangata anga sala e toa tasi e sala mō. Ai titi e a mi o tonu tos iwa ngā fulu ma le iwa e tusai ma le sala mō. Whai upe waru. O ai ea fōi le whawhine e ana le tupe e fua ngā fulu a whaia le iloa ia teia le ta stupe e le tutu e le afi ma ta fitafi le whale na mamatua sa iri ia isa ia maua. A maua ua whapoto ia na wō mai tua oi mai ia u whaiatu i tātou ori ia. A wā ua o maua le tupe na le iloa ia tau o te whaiatu ia te utou ua whaapea le ori luma o a ngelua le atua ona o le tangata anga sala e toa tasi ua salamo. Ia, whaupusu ma tasi wheta le atu o ia le tasi tangata e toa lua o nā tari ua whaiatu le wii lon tamā se mai e au mai a tau le tofi o le oa ona vai lua lea e ia o ia mea ia te ila ua o ma vai a iasa whapapoto ai lea le wii mea uma ua alu malanga i le nuu mamau ua whaata pea pea na mea i le nuu ua soona ula wale. Ia, nā wai mōre tala. Tolu mea ia ua loa. Tolu tangata. O le leo mamoe, le dola na mamoe tas. O lana mea na whai, na alu sa ili. Na mai sa ili ia maua. E le ngā whaka ngā sa ili. Ia, sa ili ia maua. Maua a mai, whai le ainga ori whatasi mona toa oi ta watu tangata. Le fia o loto leo mamoe. Fia o loko leo mamoe. O ngā ua maua langa mamoe. O le mele utam whai a batu ia te oilau whaafonga mai. O le langona fo le tau whapalangi. Feeling of belonging. You know. O le feeling fo le tauna ia i tātou peno whai atu. Whamai Yesu e sola lau auna. A vai atu sau luko e sola lau auna. Lona winga. O le tangata fo le haia sau e ngarue mo le ai le sola leo mamoe. Aisa, awa fo i leo ni mamoe lau auna le ansau. E sola la lau auna. La ngaro tangata na tongi. Awa aku salma ke e sola a leo mamoe. E ngofo ai ngā. Whapsanga i fin. E ke whape ngā fo i la mele o whewhia. A o mai whenka i e sola lau loku. E skemi sola ia. Ngā kei loa. Ia e ngofo a whewhia. Aisa, la ngau ia na uga lau. Nisi le mea i e sila fia o tau lau lotu. Ia a i ka ngaka. A ngaka i rongi i whan. Ia pule fo ia. A vai fo o mai whenka. Ua le kei mea le ke rei ka kaluku e o. Pe au o ngā lo lofi mai whenka i ngā luenga. Ai kou ke lofi te au. E ngofo ai ngā pe ngofo i aku. I le momoka ni tam tau po iwa fau sumalono fa mai paulu wow until me. Ia mai paulu we ka fo ia kia upau le lau. If I don't preach the word, for I'm compelled to preach the word. Fa pe nganga luenga vea. Pe kimu, pe la, pe maruru, pe aisa, e alua vea au e ta talo moe. Ia. So fa mai la le pe ngofo i aku kuspai. E sola lau. Sola ka fo ne ha. A le leo mamoe. E kei nofo kale a ka vika. Sau le rosa pasanga, sau le leonga, aisa, onga o ana mamoe. The feeling of, if I bring out for isela ngonga ta tauna i tātou le au keo shan. We need to feel that feeling of belong. Not just believers. Ia awane i ngata i nao tātou tana whaoleina. A ia tātou langona fo i lea o tāmas i awa, a ki ngā inga tāmas o ki alo whaku ia kea. A leo ki ngā inga pe whale konga o ki alo ia ua make ai wa venga ka kuka.
If I penga for your look, when your pastor get in trouble, I want you to have that feeling and say, that's my pastor. You know, I always ngaka and I look so with penga, yeah. Yeah, if I penga, when your pastor is so great, when you say that to your pastor, somebody follow, you know, somebody follow Jesus, for my young about for out to my mom, for out to my mom, where alle children that ever seen and so. Yeah, somebody follow with I work about that. Oh, that's my pastor. Somebody follow pastor. I get something over Thomas. So that's a feeling. If I penga for is lang more with out nakalo, somebody follow nakalo for pastor. Oh, that's my member. Yeah, no ever. So the feeling, for you, Ngali, yes, okay, you're married, but if you have that feeling, a feeling of trust, you know, you, the wife belongs to the husband, the husband belongs to that feeling of trust, feeling of belonging. You know, the wife has that feeling, she belongs to me. So I think that's something that makes a difference to her. One fayan ko look fakasi it happens in the church, I tell you. It happens in the church. No, when we become be part of the family of God, we belong to one body. You know, you say long as I will look no. We should have the understanding of God. Akako malamalama ile tu pevelau I. Na sawi Yesu I tanga sala ai fa maia I tanga I le lukale subima ka ai muy fa me walu tanga sala. Muy la utelona ma la tu. Le malamalama. Atatu malamalama I fina ngalo le tu. Atatu malamalama I fina ngalo tu. E upuna Jeremia iva va produce toma suma fa ngake fa longo so ia awol mita ta poto lo poto au foi mita ta malosi lo malosi au foi mita le mau o yana o lo a o le mita ina mita ia o ia le nei mea ina o yana I lo o o fe le lo fa no, when we have that understanding of God, we have something to glory about. When we understand that God has reserved mai when we understand God. I fetau le evangeliana Ioane ono vai foi upo li ono suru ono fitu ono valu li vanga ilalo me manko fetala tu Yesu wa unei lo tino le areto male vai ia ole mamla mai dis vaenga o ese ma Yesu ole ko mafuka fa lo Yesu no napso e Yesu ko e fiar voi a fa me piacelu fa ngai ono suru I think on survival for me ya petelu on sufito no valu leli amato wo e ya chai o upo le ola fa ba upo le ola. What a statement from the mouth of Peter, where I let tangatan kolengi fa so it's menga information o fa mu so not just a believer, not just a born again, but a person becomes a disciple, well equipped, well taught, and well shared the heart of God. That's what he did. He imparted himself within the hearts. You know, if I o yo foi nan fa mai mo mo pe telu ta po tolu fa suma lima fa mai yo to fa mala malama I tangata lo to fa moe ma le loto malu, you know. I work out after city my better more better ta po tolu fa suma lima fa mai yo to fa mala malama atu ye fa city mai atu to I lo to fa moe yo maleanga malu lo moina ul fari pe la le kom fai fa mamla ino ia e mamla o fo ia fa mamla mais ia o mamla ma yo ai e ia te o la tau fa mamla to le mino pela no foi atu ole le mamo ele o na mamo o lo na loto ia lu ia mo ele fa tanga he went out with confidence to look so that he can find it, and he found it. Amen. Fa mai ele ko soa nga mo mai, you know. Fa penga fo Yesu
Laso ne afa pe e te talia Yesu fai mori fa ola wa ya Yesu lo vinga o mo o Yesu e amo mai e le ko soila e amo mai o waila o le alofa le mamo e sa langa o lana mamo na le loa o sau o fai le ainga o fia tu te lo lan me e lenga o le mamo e o mai o angelu le lang ai mana o fa fia angelu langi ya Yesu e mai le mamo nga o le loa and I think that is our ultimate purpose and reason for being saved, because that is the mission of the church. O le tanto misiona o le kalesia, tanto o Yesu e mai le mamo na tas lai le lo. Every day, every month, every year, there will always be a lost sheep. O lai te le mamo na o le mai na tu e ia le iva le tu sa isal mo ngaka wa umanga fa alainga. Ya au ngaka fo nge iva la mafuka le ngi me fai so a walu le mamoe e su e mai mamoe e o mai al keminge. And I have faith and believe in this Bible study will be a way to find that one lost sheep, whoever you are. Every one of us has a lost sheep around our community. E tofu tātou man mea e alalai o loo iai le mamoe ngā o le iloa o loo whaatali mai i ate o. Ai mana o lai whaafia a ngeru langi. Wha mai na ua mau le mamoe wa amo mai o whaafuata mai sau mai fia ma poto na tua o i whaile ainga wa ori a wha mai wa ori a ngeru langi. Ko ke loa a ngeru yo kanga o ku nge. O tātou ne whaolainga a vea whai maangeru. E ala langa ori e malama la tau lo langa le nei tātou. So lua o le tupe na le lo. Tupe le fine, se furu tupe, a la ua le lo tupe tas. E leo se tupe se o tupe le fine. Me ngā e se aile alu ngaka sa iri a o le mea lis. Na a sa idea o lau lava, what belongs to you, you can put your whole self into it, mai alu sa iri. Papenala le fine le. Kusa ape iwa isi an kupele ke ia, a ngā lua e kafi, ma saru ma le fale, ma su e li kupele. E pe isi manatu whapena, ia eisi tangata, e tangata e rei loi tono tātou ai. E tangata e rei loi tono tātou ai. Yeah, we may have people, lost sheep outside, but inside our family. E iei fu i tangata nai rei loi tono lau ai. Polo tamā, polo tina, polo uso ta talo i le atua sosan mai. E ta tala i al whaito i a whaolaina le mamoe o lo le loe tonu. Ia maua le mamoe le tonu lo whan. Pe o le tafi, e le whawhine le ona le tupe, mai na sa iri e ia maua, same thing, ma wala au ona toa oi, whaile e nga fia, a waala na tupe na le loa ua maua. E le ngata na fia i la tau, a ngeru fo i la. Whapena fo i la, lo na tolu le atari i le, pe o na whaiatu le atari i le na le loa. Ia nā te loa. E o ia te loa i le alofa faltama, le alofa faltama. Wa le atari i le, pe ngā alua whawhia poko, me whawhia poko. Mea mo i aman whamaongi, a tu alwhia sao, e le kaunga maua ia se mea se ba ngā uoti lon tama. In the law of the land, that's the way it should be. But because of the Father, ona olona tama, e alofa, e whape ngā kero kako kuma. Le tiofe mai e su auto talo i auto whape atu lo mātou tama. O le alofa whaal tama, e o mai kei mie. Te ro tama po le ala mi o le angalonga kari, i rea me whai, ai alofa ia. Whape nā whaila wape atu po le anwha le tono lo atari i tama alofa pe ia. Langa lo atari. Ma au te mnao fo ia i loa, e ese ale alofa a panta mai. E inis teimi alofa ma e tangata i lo atari, a ole memana o mia lo atari, o lo na langona ua e alofa mai a te. E vai uto ni tama, na avea i lo na atari le mea na whai mea. E uia na malamalama tama, e le aise mea la atari i fato a maua le atari ilo na shea, pe a otia an avea. E whapena tātou tama. Yo e whaftai le atua, isa tamana tele o turia so na tari imaro na fale ma turi se mea o ya kuri la o fe akuri e aua o lo watari ve mantala tu spaia e wina i alu i alta malo e su mai wa ule e kamapo fe o ye ve mai wa alu so o ngau la vale fa mau sure life
ai u whakalofa ka isa lau ka lai ngaka pe ume aisanga. Umalol tupe, ia ko ke loa whaftai le atua. Ona o te lona ta talo nei tama. Nofo ilo na whale ma ta talo. I lona atali i e fo i mai. Ia e mana i o fo i le mele wha manatu mai tātou. A yese mea tupu i la wafine po lo watali i pe o fo i po. Ai fuala au po alama me po le ale anga usoen tu wafine. Ta mama tina. E la yese senga lo wakali i ma lo wafine ma oe ma. Tatu o mai ai lo langetas. Ai e mana o mia lo watali i lo walofa whata ma pio neita ma. O tali tonu tele lope na moe po le alme na whai. Ai whai mai tala tu spa ia. Na tu o ia ma wa ai ma watu i lo na tali i whai mai na ta moe ma fusi mai. Ai whaftai le atua. Ai manga ia le so le meka kia oi. A whai mai ala kari e waku i alu loa. Kua ia alu se alu e. Manga ia fo i ne. Wai hui sima kua alu ngalu ave kupe. Ia waku loa kupe le. E fōringa mai o leka ke supporting le happen. To me, I learned something about this. Alu ala kari al koe pe alu se i alua e whai mera e loko ia. Tari tonu mai a e tatalo e iai ale mea e tupu e awa o ina ai e fo i mai wa pera ala tari lea. Ia ai u whangapua. Mai me ai whangai pua pe e kele langa ai wa uleini mea ai le se kupe. Ai vai o tau de alofa le atua ma le mana le talo. Ia o i anga whape ifo ia kei mai o whape o loa ngei mai nata mai ai lea o ilo ringa o i ala wisdom e poto ai le se atamai. Whape nā fo ilo langa ne atono e popoto tatou whanau a le o iai se whaau tau tana. Because knowledge is something that you have learned, but wisdom is something from God. We need wisdom from God to direct us. E manai al poto o le poto e whaiela u whiwhiringa a o le whautauta po le wisdom mai le atua e whaiela u unga whiwhiringa. Po whea a wale te ue. So vi ia la le atua pe no whai atu o le upu leo le iloa e leo se me le when you lose something e la whainga lo ulangona pe ali iloa se me alu kua oipo ali iloa se me ia te o e lama e se whainga ke le kauno. Tau te losa mua whapena fo i le fatua le atu. Ina uanga sala le tangata e le fia le akua na manu alo na whingana. Aisa, ona le tangata na whaia le atua i lona whatusa. O le ata o ia. E leo se atua le tangata o le whatusa o le atua. Na whaia ia le tangata o le whatusa. Sa manua ma whaina le whingalo le atua. Ina ua le usta i le tangata i le whatununga le atua. Ma ia te e ai, ma ua anga sala ai, ma ua motusi ai, the relationship was being broken because of sin. Ai rei nofo ai nā le atua pe no whai atu. Kene se tolu whai wasuma lima, na whetalai ai le atua i e tena i a satani. Whai mai le atua a satani o ke whatu puina i a te o lua, le whai tangai ma le whawhine. Lau whanau ma le nana whanau le whine. E tui mo momo i lo muauru satani. A lau whanau satani e tui mo momo i le murivae. Vale. Lona winga o le avenga o le tala lei. E o mai aso nei. O lo whalawe lave pe satani i le avenga o le tala lei. But I want you to know. O lo manu a le fatua le atua. I le tangata wa leilo. O le mafuanga nā sa iri mai e le atua. Sa awina mai le atua lo nalo. Wau whape alava na alofa mai o le atua lo langi waia au mai ai lo na tali e to tas ina ia le whano seta Samoa e iai whawhanonga e iai le whawhanonga e le whapea e le ise whasara no ka kou ke le play ma fo ila le atua God did everything he can to save you and me even today it's open for you to come to God. E lo avano pele avano. Ai sia ua foa ia le tuolo nalo. A mai le nga pa ia mai tu spa ia mai mea uma a wina mai a tia ele kale sia tala yatu ya te o tala. O lo van au pele nga pa ia le tu pe no fa yatu. E le o se mele lei le tangata lei loa. Mai le luka na sriva was fulo wa was sau
le atali'i o le tangata sa ili ma faola lena lelo. Ta ua luka Yesu o le atali'i o le tangata a wana whanau mai o ia i le tino e pei o le tangata na te savalia le rolangi nei ma vava ai ai malangona ai e le fai ngofie. Mera lea e talo atuai e te talo e ala ia Yesu e mana malama Yesu i le mela e te ia. Ia, pe mai Yesu o tau e leanga. Tangata e o ai tangata leanga a o le atu la tua tali i se mea e a mai ai me le. A pe mai Yesu e siri ai tātou nei o tangata o le atua. Pe a tātou na o mia sosani o le atu le atua le nganga pa ia. Na te au mai le nganga pa ia e tātou pela no fi atu. Le wa mai le nganga pa ia i taimi o le kanesia. Waiting for the Holy Spirit is the thing of the Old Testament. Pega inga tuai na ona fio mai le atua fa tau nu fin ngalo le atua ma to e alu le lang. A fio mai face fa malolonga ma to e alu le lang. But during the day of the Pentecost, the Holy Spirit was sent by Jesus Christ to dwell and abide with us. So e kako kele koe kau whakarira le ngā pa ia, o le ngā pa ia ua whaatali atu, o lo whaatali nei atu. A laelo o ngā lua pēno whai atu, e lua mea e toi whanau fōina e tangata, o le tusi pa ia ma le nganga, ma le nganga pa ia. A o tau talatu le tusi pa ia i ate, o e lau whaafonga mai, a lo o ngā lua le nganga pa ia. A e whanangotu o ngā lua se mei to tonu i ate, o le nganga nau o ngā lua atu tonu i ate. Ia, e mana o e fia uru whale to tonu, o Yesu fo i na e fia uru whale to tonu i atu. Pa mai a o watu tātou sua mo oe o oe fo i maia, o tala na Yesu, rono winga e whaasino i langa pa ia, wa fio Yesu e langi au na mai le tasif sosa. Nā pito, lo mai Yesu, le Ioana Suluono fa pe fitu, ai peita i au, o te whai atu i ate o tau, e au ngai ate o tau, pe a whai o te arues. A whai o te arues e le mari o mai le sosani, a whai o te aru o te au ina mai o ia i ate o tau, o le ngā pa ia lea. A mari o mai o ia, nā te whaai lolo langi lang sal, o ngā ruenga nā le ngā pa ia lea whai nei, au e whaalongo mai, i le o atu le fionga le tua, le ngā rue le ngā pa ia i atu. Ele ngā rue atu le ngā pa ia se mereang. No. E ngā lua atu e whaasino o le mena whaia le atua ia Yesu le luafe mo tutau sanga i kare varia o na ina na maliu ai le alo le atua ina ia ola so Samoa e whaalongolonga le upo le atua mo usta i le fionga le atua. Ma Yesu a unei o le ala upo mon malo. E le ai ase atua o nisa urotu na lato whaia le upo na o Yesu a, ma Yesu a unei o le ala upo moni ma le ola. It was very definite, without anything. So me la fa pa Samoa, lo so sawa a e fiola. Falo longo le fionga le. Ya pe ano fa to falo tanga o le mea fai totas. E fai to lotu fa tasi tana, ai to te le oti fa tasi to te le o fa tasi e ke alua nga oi. O le mea foi ngata wai o na fai to tasi lo fifilinga. O lo waso nei fai ela o fifilinga. Ia. Pa mai le te nome nai se fulu, tos fulu fai upe fulu lima o suiva. Mai o te ape atu le langi e fai mo le mau o tuina i o luma le ola ma le malaia. O le oti ma le mala. Ia. O tu i luma o le atua ai fili o le asane. O lo waso nei. Ia. E te tatalailu loto. Se uru fale maile ngā pa ia ia te oe. Tuk te loa e lo lotu ata tau a e langona e ese me o misi. Ia, a wat vesili nā, tō tele po i sa molo vesili, pe fa pe feo nā lu leola e whamo. Ka kou fe mea whatasia a e tele tangata lai vesili pe fa pe feo. O i tus pa ia lea e ke mau ai pe fa pe feo ngai alu leola fa pe ngai whalonglongo ma temina. Whaftai lea tua lo maua lea wanoa e te tatalailu loto i lea fionga lea tua. Pea no whai atu atu. O lo wha taritari nei larolangi le toi a fio whanua mai Yesu ai a loo iai lea wanoa
e te tali ai e sua fai marim whao. So tato mta upu la nei tu aso ma nei tae. O le upu leiloa. Leiloa. Mata watu ya te oe le manu al fina ngalo le atua. Ina ua leiloa tangata na ia whaia ilona whatusa. Ai whaftai le atua o toe au ina mailo na alo i tō tasi. Nā te toe whaafo i le tangata fōringa na whaiaia le atua lata. By Jesus coming again and to seek and to save that which was lost, it's about bringing back the image of God that we were originally created with. Ina ia tātou toe maua fōringa o le atua na whaia i tātou. E ala i lo tātou talia o Yesu. E a vea mari ima whaau le tonu po le tātou toe whanau. E a vea tātou mā tali i mā whina ia. Olo wasol nei. E le whai ua tātou puklama au whapeatu ia te oe. E ma whai ona e talia Yesu, ma whai fōi ona vea oe ma tangata o le ainga o le atua le aso le nei. Ma le malo le atua, pe a whai te whapea mai, pe na mai paulo le Roma se fulu wha puiva, ma le whai se fulu. Ma le whai puiva a whai e tau tino lo mutu, i le li o Yesu, tari tonu lo loto o tue whatuina mai o ia le atua na ia woti, e whaola i nai o lau siri atu o Samoa. E te tari tonu i le fio mai o Yesu le alo le atua le sau o ia e sa iri ma whaola lena. E te tari tonu na maliu Yesu tanu mia toi tu ona oe tangatanga sala e pei o. E te tari tonu na whatuina mai Yesu e le atua i le asto. E tari tonu a fio Yesu le langi e toi a fio mai i lona toi a fio whalua mai. A whai e tari tonu i airo loto atoa i le maliu tanu mia toi tu o Yesu whaalaina oe. A la whai tātau. La whai tātau. O lo wasol nei ma whai o na veai oe. Whai mātali i ma whina le atua. E wina o le vai atu i atu oe. A la talo moe la whalolo atu o lima. E vai fo en whalolo mai lo lima vape atu Yesu o a ule nei. A fio mai i lo loto talatu lo loto i atu oe. Ia whai alo whina ngalo i atu. La tātau. Whaftai le atua. Lo mātou ta mai, whaftai lau upu, o tal tonu le atua lau upu ne whetalai, e le fo i fua mai a to e whai al meta whina ngalo iai, e manuia fo il meta a wina i lau upu. Tal tonu whamanuina Samoa, e le ona o le lau au auna, ai ona o lau upu ne whetalai, o lo iai le mana i lau upu le atua, o lo iai le ola, o lo iai whamangaloina le angasala, o lo iai le oli oli, o lo iai fo i le manuia mai a to e. Ia e pai atu mai whamanuia, talia mai so se Samoa watu talatulo na loto i ate oe. Wala watu fwoi nei tuaso, wapea fwoi nei whamalau lo, so se Samoa o mai, o lea lava le mai le atua. Samoa e tari tonu i ate oe, whaalo loa mai luna lima, ma whapea atu, Yesu alofa mai whamalau lo. Wala watu le mana, o le swafo Yesu, ia malo lo so Samoa. Toi mana tua fwoi, le wha mai i Samoa le li e mātou talo i ate oe. Alofa mai le atua tau fia ala mai. Ma e ta lepe ia olo malolosi o ngā luenga satani. Au te vala watu swafa iskawiso ia malo lo ai e o ma mai le misela. Ma so se mai ma e ta lepe ina le ea. Wha ma mane ea le li e. Ia ma nama Samoa le ea fōma i ate oe. Ona lo swafa o o ta talo ma mātou ta talo ai ma le whātua tua. Whaftai Yesu lau whamalolonga. Amen. Amen.